pošto si ti i politolog i razumiš se, pratiš politiku i sve to skupa, tako, išla si u vojnu školu, ekonomist si. Kakav je tvoj pogled na današnju situaciju, geopolitičku situaciju u svijetu, možda konkretnije od 2019. I ne samo geopolitički pogled, nego i energetski pogled, metafizički pogled. Šta nas očekuje, jer znam da si u svojoj knjizi, zapisano u vremenu, imao čak nekakve uvide u budućnost od 2035. do 2045. Šta nas očekuje prema tebi, prema tvojim uvidima? Šta je sad i šta nas očekuje? 22. će, kako te rekao, dobro je počelo pobjeđivati zlo. 2022. je počelo? Da, počelo je to. To sam ja i vidio i to se ipak dešava. Ali neke države morat će platiti sve ono što su izrabljivali decenijama ostatak svijeta, ali to je zapadni svijet. Hrvatska, hvala Bogu, ne upada u to, oni su više naši nego tamo, i uvijek su bili, i to je naš narod, mi smo svi Vinčanci. Tvoj čukun djeda i moj čukun djeda su isti djeda. Isti narod. Da, imamo onaj 2G, mi smo isti narod, identičan narod, isto i pričamo, razumijemo se u potpunosti, jel tako? Da. Bez obzira što je to sad neka druga država, ali je dobro. Ljubav će pobijeti sve u ovo sad teška vremena. Satanisti su, više se i ne kriju. Razumiješ, ta duboka država, što kažu Deep State, ti Illuminati, to sve, Hazari ili tako, to sve to pričaju, to ja mnogo znam o tome, ali više me interesuje ljubav i Bog, pa tako nisam puno u emisijama pričao. Ja sam na Balkan Info, sam objasnio ljudima ko, šta, kako i to, ali u kratkim crtama sve se svodi borba dobra protiv zla, Boga protiv đavola, razumijete? Problem je zapadnog svijeta što sami sebi u stomak skaču, što nisu spoznali Boga i što su izabrali Mamona. Izabrali su Satanu i tako će proći. To je toliko razvratno, toliko protiv Biblije. Biblija ti je uputstvo za život, kao što je moja knjiga Život uputstvo za upotrebu, to jest knjiga Uputstvo za život, tako ti je Biblija. Čak je jedan kritičar rekao za moju knjigu života da je ona u stvari prevod Biblije i jest. I druga knjiga, u njoj puno citiram Bibliju i ljudima pokušavam da te biblijske citate približim. Ali sam citirao i Kuran u toj knjizi, pošto poznam i Kuran i Bibliju i te sve te knjige. Od djetinjstva izučavam religije i to ti je bilo vjerojatno jedno od tvojih pitanja. Kako ti rekao, religija je dobra, dok god je u njoj ljubavi, ali je problem u materijalnom, razumiješ? Misliš u institucijama? Da, u tom je problem. I oni, kako ti rekao, može biti ovaj Dušan kad je umro i kad je bio u paklu, puno sveštenika, pa kao pun sveštenika. Razumiješ, imaš, hvala Bogu, i kod katolika i pravoslavaca, imaš stvarno sveštenika koji su dobri, poput fraja Ive Pavića vašega, na primjer. Ja sam nakon godinu dana pakla došao kod njega, on je harizmata, to ti 500 ljudi u crkvi, to je ti Šurkovac, 70 km od Banja Luke, čule za fraja Ivu Pavića. I on tamo čitao je tu misu, a ja sam u Udruženju novinara Srbije, pa sam došao da dogovorim intervju sa njim, posudio auto i to, i ja kad sam prišao njemu, on stavio meni ruku, ja pa umislit, majke. I poslije toga mi se počeo život popravljati, drastično zvali me nas. Nisam ni znao da se moje knjige prodaju dok nisam otišao na sajam knjiga. I puno novca zaradio na tom sajmu knjiga. Vratimo se mi na geopolitičku situaciju, otišao si mi. Pa dobro, mozak ode. Šta ja mogu? Tu sam ja da te vratim. Da, ti me ne vratim. Mnogo zla, na primjer, Francuska će biti islamska država. I to je plan duboke države. Njih boli uvo, važno da budemo njihovi, a može biti koji hoćeš vjera. Oni imaju svoju vjeru, a to je Mamon, demon, đavo, Lucifer i to. I ja sam u toj knjizi baš pisao ovo sad što se dešava. Znaš, oni su držali Maroko Alžir do 62. godine ponovno protektoratom i Alžirci su doseljavali. I ovi Alžirci, muslimani, hvala Bogu, imali su po 10 djece, dok su Francuzi imali 1 ili 2. I normalno da se demografska slika te države mijenja, ali ljudi ne znaju, i Njemačke. Ja sad kad sam bio u Berlinu, po ulicom Arapi odaju, razumiješ? Kad sam bio u Marseju pri par godina, sa žene zavijene, razumiješ? To je očigledno, razumiješ? I to je plan duboke države, ne odgovara im bijeli čovjek, ne odgovara im hrišćanstvo i oni to uništavaju, ali polako. I onda ova Merkelova, naivna, dovela je na milione migranata. Oni kad dođu na 20%, oni preuzmaju vlast. Razumiješ, u Hrvatskoj nešto drugo će biti. Razumiješ, ali to je druge. Ali to, Hrvati će pobijediti, to će biti kratko. I tako da, kako bih rekao,
Dovoljno da znaš Bibliju, istoriju, da znaš šta će biti. Ne trebaš ni biti vidovit, razumiješ? Jer to su sve ciklusi, sve se to obnavlja i vraća. Rat Ukrajine i Rusije, razumiješ? Pa šta je s tim? Pa dobro, Rusija će to pobjediti, razumiješ? Kako bih rekao... Što je Putinov cilj, u stvari, po tebi? Pa Rusija je najveća država, njoj ne treba teritorija. Njoj cilj je mir, da bude siguran, ali sa Ukrajinom u NATO paktu nije. Ta vojna, opet novac, ta vojna industrija ne može bez rata. I onda oni to non stop, ti satanisti, hrane taj rat. A za ratom nema potrebe. Dva čovjeka se mogu dogovoriti, ako su normalni, oba dvojica, u dvije reči se dogovoriš sve. Razumiješ? Hvala Bogu, ovdje kod nas više rata neće biti. Na Balkanu ovdje? Bog je završio s nama. Pa je dobro. Mi smo se dovoljno naratovali. Pa je dobro, pa Mađarska će 2035. biti, baš zahvaljujući Orbanu, bit će najbogatija država. To se ti vidio u nekim svojim vizijama kad si doživio kliničku smrt. Da, kad sam došao pisanje te knjige, počeo sam pisati knjigu Život Jovanov i onda sam otišao u... Da li si vidio u tom periodu šta će biti ovdje sa našim zemljama na Balkanu? Sve u redu. A nešto si mi spominjao u Hrvatskoj da će biti... Samo nisam vidio da će biti parking 30 eura. Šta će biti u Hrvatskoj 2032? Biće dobro. Šta će biti malo koškanja nekog? U Istri malo koškanja. U Istri? Da. Šta, s kim? S Italijani? S kim? Isto islam, ali nije to... Islam? Da, ali ništa strašno. To je nešto bez... Poznam jednog demografa iz Zagreba, mi smo baš pričali o tome. Tako je zanimljivo. Ali kad kažeš islam, na što točno misliš? Mislim, islam kao religija, isto lijepa religija. Sve to, samo misliš na militantne? Pa jedna religija je lijepa. Samo što imaš fundamentaliste i jedno i drugo i treće. To moramo definirati. Problem je u tim ljudima koji pogrešno Muhameda tumače, razumiješ? Ti kad uzmeš one sve ajete i sure i ono sve, jednostavno pogrešno, kao što, na primjer, Jehovi svjedoci pogrešno tumače ono, kad zaista ti kad danas kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Razumiješ? Pogrešno drugačije tumače, jednu tu istu rečenicu drugačije tumače nego mi hrišćani, razumiješ? Tako je to, i to je sekta, 1848. John Russell je osnovao, te oni su bili čitači Biblije, poslije su nastali Jehovi svjedoci, i sad oni hodaju i ovdje nagovaraju ljude, ali najgore, smeta mi to što straše ljude. U čemu da, što da, straše ljude sa tim strašnim sudom. Da. Za mog i tvog života neće biti. Razumiješ, ako ćemo o tome. Ali bez obzira, nikad i kad bude, ne potrebe... Da li po tebi će... Biblija traži od nas da budemo radosni.